तो बालों ini di news along ya the same pada social media itu kacau hapon itu ya the social community atau cumban lang itu contoh kalau orang yang kata ya ini ya the same phone security president Branson di itu arti kunci ke menghejong karena Thomas Council election datang itu hejong lo alasu along the same itu si partido ribi ani bagai result itu. Nah, so kita kan cok itu bagai warung pilih kan rakyat itu. Sebab agency atau bagai election tu naik sih rakyat kan kompeten. Itu election atau kan tu masuk so mau bagai lagu sambil bagai solang dua minggu election dua minggu kan pisi dua minggu kan tipu lo tu sambil lagi. Acuk baik lah sambil sekarang lagi alam nang himpet. Kaita. Election karena Thomas Council itu election dan lalu rat aku mengingat aron pada itu rat betul loh NPSLC party mengingat rules kerja aron kerja kata dan NPSLC mata lapan rules kata nama Thomas Council rules loh good lah election soalnya selain nama soalnya itu lima tidak sih kau lapan orang kita proyeksi NPSLC itu tak anak tu program tu sih kita legal tu sih kita kecok sih tu sih kita kabar tu sih batang tu sih kita lapan rules sampai sih election itu alam tu kita cok sih mata apa election bersulit election bersulit dan tu aku rem jatuh mana pun aku dia lalu dia rat hanya cungkui di nampak jangan kita kerja kan rat hanya cungkui rat akan biar hanya cungkui thang kayak hanya cungkui alam kira lah bangsa urus burung orang re-election approval होने re-election approval होने रात के re-election होने को दोने को दोन को अलग बंसा नाम के रात के जायका था ना कभी लगना कभी मिलने लगा सीनियर लोग इधर लगे रात तो के माने कैंडिडेट बनो सी क्लेम जो चेदर तो लापन डिस्क्वालीफाइड हो re-election को provided the newly elected member must be disqualified first. Okay. Alam ano? Re-election तो नहीं पता ना मिली आइडिया तो जाए हर बार मिली बात मिले against illegal practice बुदा को ताकि illegal practice dulu minum lah minum dengan ini proses dan illegal practices kamu illegal practices anak hok ni tak kita so illegal practices itu jin election abu plan lihat kan di plan deh bahkan nam deh bahkan zor deh ni bocor deh ni pun kata boleh ni cuma kita boleh yom si tak masuk deh itu kita tu dapat kan lah illegal practices pula akan ane plan deh tu deh legal jadi cara kaya kan governor kan Udano ko election commission manot tada udani usar budak ko lapan disqualified ko governor pang si kalango ka ho ko na gompelo ka ho ko governor pang notice dibo nili elected to